uqile sibade sedlula abamiyo. Salibonani baba. Sawubona mkhokheli. Injani baba? Hayi sikhona njani? Siyaphila lathi. Salibonani babuyele emakhaya. Siyalamukela ehlelweni lethu leGudaramari Podcast Australia lapho esizabe sixoxa khona lo mvangeli esipha ulwazi sisimunya kumvangeli sigebha igolide lolwazi kumvangeli. Ngithemba lonke liphilile ngemakhaya. Sizaqala ukuthi sixoxe lo mvangeli. Sizaqala ngokuthi umvangeli azi-introduce ukuthi yena umvangeli ubani ukungena nini eGudaramari. Ngiyathawa ukuthi libe lami ngaleli thuba ukuthola leli thuba ukuthi lami ngibe lami. Okhulumayo umvangeli uMishek Moyo. Ngangena eGudaramari ngo-1977 ngingena logogo ngilandela abazali ugogo umntwana wakhula egcinwe ngugogo. Ngangena ngo-1978 ukuze ugogo engene eGudaramari waye ekhathazekile kakhulu ehlale egula isikhathi sonke esezama indawo ezishiyeneyo edinga ukuphila kodwa kazange wakuthola lokho ukuphila. Ikho lami angileminyaka nje emhlanga ngene eGudaramari. Lami nje sengivuleka amehlo naluthanda ukholo eGudaramari abangelela kuze kube la namhlanje. Liyakhumbula ngaleli usuku lingena lifika kumbe akusakhumbuli? Engikukhumbulayo ngingena usuku ngingena angisalukhumbuli kodwa engikukhumbulayo ukuthi ngathi ngisengumntwana ngihamba ugogo wangena lami emkhunjini. Umdali wangithatha wamfaka ezinyaweni zakhe. Base ngibuza ukuthi wena ufuna ukuba yini empilweni yakho? Wena ufunana, wena ufisayo. Ungafunda ufuna ukuba yini? Angisakhumbuli iqiniso ukuthi ngathi. Kodwa engikukhumbulayo ukuthi umdali wangithatha wamfaka ezinyaweni zakhe. Sengibuza ikhuluma nami kuhle kuhle. Ibe ngikukhumbulayo. Ngilikhumbuze khona kumvangeli singezathi sixoxa la ngitshela ngesikhathi kusakhiwa esigodlweni. Lali ingxenye yomsebenzi ngesikhathi ugejwa ifoundation. Kambe liyakhumbula mvangeli ukuthi kwahamba njani? Lapha sikhuluma ngesakhiwo esamiswa uNkulunkulu, isakhiwo selobhengula. Angisamncane lami ngumntwana omncane. Lami ngincedisa abadala khonapho egebha amapiki, lami ngidobha amapiki, ngigebha namafotsholo. Engisakukhumbula ukuthi ubaba omkhulu uMoyo lo umkhokheli uMathe nguye oyengumtshayi wehoso eGudaramari ethala le12. Ekugcineni wagcina esephuke inyawo ngoba le ngozi wasephuka inyawo. uMathe wayehlala esibaphezulu kwesakhiwo ngalo ukhulu ephansi emjikela isitina uNyathe ethatha efaka phezulu emjikela isitina uMathe ethatha efaka phezulu. Siyazi ukuthi ngesukwini namhlanje kulama crane kodwa isakhiwo lesona siyakhiwa ngoba ngabe lama crane yikho wayesenza ujikijela isitina wayesenza ngobuciko obukhulu ukuthi isitina lesana sasifika phezulu afika sibambe asibuthelele ayenze inqumbi phezulu khona ngale. Manje mvangeli kwakubhadalwa lalihola kwakusiba ngamanzi ebalompongo uNkulunkulu kwakuhamba njani? Senzela ukuthi abafisa ukuzinikela eGudaramari bafunde ukuthi kuyini okuthola ngokuthi uzinikele isikhathi sakho ufake i-effort. Athi eGudaramari uyazinikela, uyazisebenzela wena, akunabhadalo esasithola kumbe sasifuna. Owethu nje sasebenzela izibusiso ibe sathi kusebenzela. Lani mvangeli yadumisa amazwi amahle. Ngisuke lapho esiye selikhulile
senihlangana lo munye wenu liyakhumbula maka bahlangana njani labona nekwayeni labona ngaphi athi sonke sasikhonza echibini lemagwegwe singabantwana echibini lemagwegwe kuthe ngelinye ilanga ngolwesithathu enkonzo yabantwana ngabona intombi enhle kahle ngatshela umngane wami ngathi uyibona intombi lena ngeyami ya yes ikwaxhayisa khona ngaleso sikhathi ngimbona yena waye engumntwana wesikole nami ngumntwana wesikolo asangasathandana ngaleso sikhathi okay kodwa ngambona ngisuke lapho mvakeli siye khathesi lilabantwana abangaki njengoba unkosikazi nguyena lo lambonayo lokho lilayela manje lilabantwana abangaki manje lamagama abo athi ngoba amnandi amagama khona afuna abalaleli bawazi silabantwana abayisithupha amankazana amathathu abafana abathathu izulo lethu nguLondiwe Moyo Londiwe Phumelela Moyo ukulondwa ukugcina uNkulunkulu ukuphumelela sasifisela ukuthi abe umuntu ophumelelayo empilweni ngoba ngesikhathi ezalwa thina sasingani asikathuthuki okukhanyayo empilweni kuyisicelo kuNkulunkulu uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi amabizo nqawani kuntwana angumkhuleko womzali ngawo ngathi nguvika induku uzahlala ivika induku u-agreement uzahlala uvumelane nabantu bonke lezi zinto zingayisizi yikho owesibili kwaba unobungcwele izithelo uyinkazana futhi owesibili unobungcwele kwakungumkhuleko wethu ukuthi abe umntwana uthi unobungcwele kusho ukuthi mama wobungcwele okay sifisela ukuthi abe ngumama ozahlala engakhula abe ngumama ozahlala ebudaramwane izithelo sasikhangelele ukuthi abe ngumuntu olezenzo ezinhle eziobala ezithandwa uNkulunkulu kwasokusithi owesithathu waba ngumfana waba nguMelusi Moyo okwenzakalayo kuMelusi ukuthi sithe singena emkhunjini kumdali sesiyamveza umdali wafika wathi lo umntwana oqala yini ekuzulondiwe sathi hayi ngoyinkazana wasethi lo owesibili ngoyini ekuzunobungcwele sathi ngoyinkazana wasiphatha lo ke sathi ngumfana umdala wathi ho nguMelusi alali sathi lanini nguMelusi kwasokusithi owesine oba ngumfana uMhlengi Moyo uMhlengi wathi ebelethwa kukhanya umama sokumele umama ehlinzwa amadokotela sifuna ukuthi umama ehlinzwa kodwa kukhanya ngani indlela babesenza ngayo yayingasiyo indlela yomthetho esemthethweni babesenzela ukuthi mhlawumbe kumbe bethola imali okuthini uthe umama Celeste bahamba ukuthi singathi kutheater ehlinzwa umntwana wahle waphuma udokotela lo abathi ngu-anesthetist wayesethwele injection efuna ukuthi emhlala umntwana wabe phuma amanesi khona ngala athi umntwana lo ibizo lakhe kanti be umhlengi
umhlenge nguye yes nguye Usathi hayi umhlenge wasiza umama wayeselaliswa ngendlela engakhanyiyo kungelambangela kodwa umntwana wahle wabuya bese kusithi owesihlanu inkazana ukwehla ubuhle moyo umntwana lo wazala ngesikhathi ezalwa singathi ngamphuma umsebenzi ngahamba elizweni leBotswana elizweni leBotswana umsebenzi wawunzima kakhulu ukuthola unzima ngahlala isikhathi ngingasebenzi ngoba impilo ngale ekhaya engane athi inzima ngase hawothi ngidinga umsebenzi eBotswana kuthe ngelilanga ngathola esingathi i-interview ngesikhiwa kwenye imine khona ngale okuthiwa eDebswana eKomponi abizwe umsebenzi futhi bezongibuza imibuzo ngafika ngenza kuhle kodwa ngangakatholi impendulo ngithe ngisuka khonapho ngihamba emgwaqweni ngezwa manje ukuthi hayi usuthole umsebenzi ekhaya ngale umntwana wabelethwa senza ngamandla ngomntana njani sathi kwehla ubuhle ekhaya lalini umntwana uhle wazala umsebenzi wahle watholakala yes ihe wenza lezibusi sathi kwehla ubuhle owesithupha ngusiyamdumisa moyo sibe lawo sesihlala eBotswana eOrapa okwenzakalayo ukuthi esezelwe sesikhangela impilo yethu uNkulunkulu eseyiphakamisile njengoba sihlala ukuthi uNkulunkulu ususa lapha wasifaka lapha wasukulomehluko omuhle omkhulu kakhulu sesihlala endaweni enhle kakhulu sesikhangela konke lokhu uNkulunkulu esenzele khona sithi siyamdumisa uNkulunkulu yikho ibizo lakhe laba ngusiyamdumisa amazakela mahle ngowesi-5 lo ngowesisi ngokugcina umbuzo wami mbangele sesifundile ukuthi abantwana masibapha amagama kumele sibe lamagama amahle azaba kusasa kibo bese ngibuya ekukhuliseni abantwana ngosiko lweGudaramwari lina libone ngathi liyenza umsebenzi omuhle kakhulu mbangele ngifuna ukuthi sike sifunde khonapho sike sikope ukuthi likuhamba njani mbangele kule secret yini elingasitshela yona esingathi lathi sifunde yikho ukuthi abantwana lebakhulise njani ngibona bakhuthele kakhulu ngiyafisa ukuthi kube mhlawumbe lokunye lesicaphulela khona ukuthi yini esifanele siyenze thina sesinabantwana abancane abasakhulayo abantwana sibakhulise ngokholo lweGudaramwari singabantu abakhutheleyo kakhulu eGudaramwari ukuthi sahlala isikhathi esiningi kakhulu sisoda singelamanye amabutho sithi sasihlala elizweni leBotswana eOrapa kongelamanye amabutho eduzane amabutho esasikhonza nawo eTransistan kodwa ngekhaya lapha sasiba lesikhathi sithi kumbe kathathu kumbe kane ngeviki lapho umntwana oyedwa oyethatha ugwalo lwe-12 lesson abe nguye ozathi namhlanje asithandazeni sizawuthana khonapha aqala sinike imfundiso ngeGudaramwari ngakubalileyo sifundisaneni ngakho sibe sesithandaza yikho abantwana bonke babe lamazoba udala umilo namhlanje ilanga likabani ngelalo namhlanje ilanga likabani bebale i-12 lesson sifundisaneni kwaphana bekuza imbuzo uhlabelela yikho nje singathi yikho esasikwenza ukuthi abantwana bekhule besazi ukholo bezwisisa ukholo nemfundiso yeGudaramwari kodwa okumqoka ukuthi wena mzali ube yisibonile ebantwaneni uthi nxa ukhuluma ngokuzinikela eGudaramwari ukutshengisele ukuthi uzinikele eGudaramwari nxa ukhuluma ngokuthi eGudaramwari asenzi kanje inwele kasipendi imilomo kasipendi inzipho kuqale ngawe mzali
kumba sigqoke singathi ngama necklace ekudala uqale ngawe mzali umntwana ekubone kuwe khonokho kuba lula kodwa ungathi ngapha wena wenza okunye ongayisikho kodwa obusufisa ukuthi umntwana enze okuyikho okuqondileyo kuba nzima. Okuqakathekile ukuthi wena mzali ube isibonelo xa ukhuthele enkonzweni utshengise ngokukhuthala kwakho konke la ngekhaya utshengise ukukhuthala kwakho. Kulula kakhulu ukuthi umntwana ekudobhe khonokho akulandela ngoba ebona kuyinto enhle. Ubaxwayisa njalo abantwana ngengozi ezikhona empilweni ikakhulu ngembali yethu yokukhula kwethu kumbe ukukhula kwami sihlupheka sangena njani ekudala sasiswelani kwathini utshintsho lwabakhona empilweni yethu khona kuyabafundisa abantwana ukuthi babekwazi ukuthi ukholo lwethu luloncedo lunganani. Ngilethe nje umuzo omncane Mbaleli. Kuba khona ukuthi abanye bathi hayi umntana mina vele hayi ukuthi kanithandi lokhu enkonzweni ngiyamyekela. Hayi umntana vele hayi uyenza ubathanda ulama rights. Kambe singabazali kuyavuma yini ukuthi sifake ipressure mbijana ebantwaneni bethu ukuthi asambele enkonzweni singabayekeleli besenza nje umathanda. Kambe kuyavuma yini ukuthi lathi singabazali sibe lesandla esiqinileyo ekukhuthazeni abantwana? Kuyavuma yini Mbaleli lokho? Uhlupho olukhona ukuthi isandla esiqinileyo ungasibeka kuze sifike isigaba esithize lapho zahluleka khona ukusibeka. Okuqakathekileyo kunje uxoxela umntwana ube ngumzali ofikelekayo, umzali umntwana enelisa ukuxoxa lawo wenelisa ukumbonisa azwisise. Kube lokuvisisana komzali komntwana kuqakathekile. Kodwa nxa ungaba lesandla sokuthi wena yenza lokho, nxa esefike uzafika esigabeni sokuthi awusayenelisi ukuthi umfake endleleni oyifunayo, khona kuzaba nzima. Kodwa nxa lingaxoxisana la umbonisa umntwana kuhle ngendlela eqondileyo, hathi ngokumhwabhela kube ngokumkhulumela kubi, uyazwisisa umntwana. Okuhle ukuthi abazali baxoxisane labantwana babo, bababonise ngempilo. Njalo lo mthandazo uqakathekile kakhulu. Umthandazo ubagcilela abantwana ukuthi benze kuhle, lithandaze lonke ndawonye njengabantwana. Abantwana besabancane sasithandaza sonke ndawonye. Ilanga lilomunye othandaza ukuthi ngumuntu umntwana efunda ukuthandaza ukuthi ngumuntu umntwana efunda ukuthandaza. Indlela esibakhulise ngayo nje iye ngathi indlela engcono esiyibone engcono yasisiza ukuthi abantwana bethu bekhule bethakazelela ukukhula. Siyadonsa Mbaleli amazwi amahle. Ngilibisele mbijana emuva kancane ngama-Wednesday service. Ngiyathemba libe lihlolwa nami lithwala imisebenzi leyi njenge-youth like ngabasesigabeni se-youth. Kambe liyakhumbula ngama-Wednesday service ukuthi mhlawumbe ngesikhathi lesi semfitshane ngama-1980 khonapho, kambe lisakhumbula ukuthi imfundiso mhlawumbe yayikhitshwa umdali elifundisa ngoba ngiyathemba ukuthi umdali wayesakhona ngama-Wednesday service phose wonke. Kambe ukhona elimkhumbulayo mhlawumbe kubili elingakunikeza abalaleli bethu ukuthi umdali ngiyakhumbula ngaleyo Wednesday wathi, kumbe mhlawumbe kukhona okunye elimkhumbulayo okuthiwa nguNkulunkulu ebantwaneni? Athi kukunengi kakhulu. Bena ngokwami njengomntwana okhuliswe ngogogo, ukhulu wahamba ngisemncane kakhulu. Singathi ekudala ngikho lapho engangithola khona esingathi ngubaba. Angitsho uNkulunkulu kodwa ngitsho izixwayiso ezazimele zivele kubaba, zazivele ekudala. Yikho lapho engangifundiswa khona ukusigcina kuhle, ukuhlonipha kuhle. Yikho engangifundiswa ekudala ngikhaya ngihlala logogo. Inkonzo zami lesithathu izinkonzo zazimnandi kakhulu ngoba uNkulunkulu wayesiba phakathi kwethu ngaso sonke isikhathi. Njengomuntu owayeswela
mina isifundo engasifundayo kakhulu ngesithi ungahawukeli okomunye umntwana, suthi seka ngalokho olakho. uNkulunkulu uza kunika konke okufisayo ngokusebenza kwakho. Khonapho ngasasihamba singelali ukuthi mina ngikhule ngiyakhumbula ngangizibuza ukuthi nxa ngikhangela abanye abantwana abahamba ngezimota ngangizibuza ukuthi uNkulunkulu ungani mina ngazalwa ngemulini leyana, ngoba thina sasiswele sihawula ngihamba ngenyawo eBudaramwala ugadi imota khona noma ngayizole emthodeni babule trip angizibuza ukuthi uNkulunkulu kungani mina ngazalwa ngemulini leyana nami ngangumntwana ozuzayo indlela esaswela ngayo. Yikho uNkulunkulu ayethe ekhuluma khona uNkulunkulu uzakunika konke ngokusebenza kwakho. Akutsho ngokusebenza kwakho, akutsho ngokulandela izimiso, ngokulandela konke imilayo oyithola eBudaramwari, uhlolwa usiba ngumntwana ophumelelayo. Yikho mina ngakhuthala ngoba nami ngangifisa ukuthi uNkulunkulu enginike okunengi impilo yami ibe ngomehluko. Ngangifisa ukuthi noma eminyaka ngibe lo mntana wami enza mahambisa esikole ngemoto. Into engayifisi njengoba kuyisikhathi sesivuno sasifundiswa ukuba singamajaha ukuthi kumele ucele kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu akunike umuntu ozathanda wena, ongasoze ethanda inzuzo yakho kodwa ozathanda wena. Kumele ubuhle ucele khona kwemthandazweni, uhlale ucela. Okunye njalo esakufundiswayo ukuba labo abantwana abakhula bezigcinile baze bathathwe beseBudaramwari, yibo abanikazi beBudaramwari, yibo abanikazi bezibusiso. Imfundiso le uqala ukuyizwa kwalo nayizwa ngomvangeli uNyoni, esasithi ngumvangelikazi uNyoni owabekhangeleza abantwana kakhulu, oyengomunye wabethubelayo lababili. Sengifikele ilanga sengisukuma ngingumntwana sengikhuluma kwaphana mfakazi uNkulunkulu uthi nje ngiqeda khonapho umdali wabesiye khonoko ukhule ngomisheke kuliqiniso ngabo utsho khonoko. Lapha ngizama ukuchasisa ukuthi ngingatsho njalo. Omunye bese sithi kanti ngizakuthola kuyiphi ingwalo. Kodwa mhlawumbe maybe abanye esakhula labo bengakukhumbula, kodwa kuyinto eyakhulunywayo esingathi ngesilungu it's confirmed. Yes, nami ngikhumbula ngengakuzwa. Kunjalo. Isikhathi lesibangela sesivuno kambe abantwana bayafoswa yini ukuthi mhlawumbe bathola amathuba lawo okuhlolwa? Kunjani njengabazali? Kunjani abazali? Abantwana akula mntwana obanja ngamandla ukuthi aye emzilweni okuhlolwa. Umntwana uhamba ngokuthanda kwakhe, ngokufisa kwakhe ukuthi agcwalise isimiso esithandwa nguNkulunkulu. Ngokukuhlola lokho uNkulunkulu uyakuthanda, sakubona ngamehlo ethu kujabulisa besukunyiswa abantwana. Ngikhumbula ngomunye umnyaka kwasukumisa amantombazana ayegqoka amaqhiye, asukuyiswa phambili laphana, uNkulunkulu wajabula. Omunye walawo mantombazana ngiyayizwa lena. Basukisa abantwana laphana, umpicture nalowo ngilawo, onalowo umpicture engikhuluma ngawo ngilawo umpicture nalowo. uNkulunkulu ejabula abantwana bemile laphana. Kuyajabulisa uNkulunkulu kakhulu. Konke ukujabulisa uNkulunkulu kuletha izibusiso kithi. Antu uzabona ukuthi sithi abantu nje abakhonzayo bazama ngazo zonke indlela ukuthi
bajabulise uNkulunkulu kodwa kabanankombandlela ukuthi bengakwenza ngayiphi indlela. Kodwa thina silenhlahla ngoba sikubonile ukujabulisa uNkulunkulu. Yiko ngase sifundisa abantu ukuthi hayi lokho kuyamjabulisa uNkulunkulu. Sitsho ngoba sakubona sinobufakazi bakho ukuthi lokho kuyamjabulisa uNkulunkulu. Inhlahla esingathi abantu abethu balawo ngokuthi sibaxwayise ngoba sibaxwayise ngenganekwane hathi sibaxwayise ngezinto esikhule phakathi kwazo sizibona ngawethu amehlo. Kulokho manje abadali athi abantwana abachata begcwele bazacela noma yini abayifisayo noma abayifunayo bayiphiwe. Bese njengoba ngale lachata ligcwele lihlolwa kambe yikho yini licela yonke into ikuhamba njalo lapho manje senzela ukuthi abantwana abasakhula abasahlolwayo bezwe ukuthi uNkulunkulu akathembisi into engekhona. Athi uNkulunkulu kunjalo sibili njengoba ngitshilo ukuthi abantwana uNkulunkulu wathi abantwana abakhula besigcinile yibo abanikazi bezibusiso yibo abanikazi bedaramwayo. Uba ngumnikazi wesibusiso ukuthi nxa ucela kulesifiso laso uNkulunkulu ekunike. Sithi sathi selizweni leBotswana siku internet nje ngibona umama ngikhaya wasevula singathi ubulenge amagagasi internet wabona indawo lamalayithi amahle kakhulu ubunkayi kuthiwa kuse-Orange. Yes, Australia. South Wales, yes. Wathi indawo enhle njani enhlizweni yami ngathi uNkulunkulu ungasabe ugcwalisa isifiso sikankosikazi wami le. Nakanye sawuthola umsebenzi khonapha e-Orange. Ngokubona isithombe kuphela ku-internet wayithanda indawo wayesithi kusema-grapesini ngoba lapha kuyenza ama-grapes la kakhulu. Athi uNkulunkulu ungasabe ugcwalisa isifiso sikankosikazi wami lesi. Umsebenzi nahle uthole e-Orange futhi kumbe kwenye indawo. Into zingawuthole e-Orange. Umsebenzi kakhulu ngokubona nje isithombe uhawukele ucele uNkulunkulu waphendla indlela sawona sesikhona. Sithi okokuqala ngaqala ngathola umsebenzi emayini yena lengisebenza kuyo kathesi emgodini. Kodwa ngenxa ukuthi kwaba umnotho wawa elizweni laphana kodwa i-global economy wathona angisakhumbuli kahle 2008 lapho umnotho wawa elizwe laphana inflation lala khona phana wasekukhanya awusaphumelanga kodwa babe fisa kakhulu ukuthi ngibasebenzele kwagcina kwaphela endleleni kodwa sasesithola omunye futhi umsebenzi khona apha e-Orange. Ngesikhathi bakufuna nje sifithize lokunye la ngesikhathi lithola umsebenzi ngapha uhamba njalo umkhiwo welifonela liyamaza umkhiwo khona kumbe umuntu nje ophongulethwa nguNkulunkulu ilikela ngitshela le ndaba ngifuna nje ukuthi siyifithizele abalaleli bazi ukuthi ekudala amara amandla asebenza njani. Ngesikhathi sisebenza eBotswana silesifiso sokuya Australia ngithi ngihambe emsebenzini umama ngikhaya asale eku-internet ekhangela umsebenzi edinga umsebenzi e-Australia. Ngithi ngifika ngikhaya nje ukuthi hayi ngibone lokho ngabona lokho kodwa ngelanga wasebona ukuthi kulenye umgodi ozavula lapha e-Australia akusendaweni okuthiwa kuseThomingli. Wasefaka iphepha la ngoba nginika amaphepha ami singathi ngama-CV omsebenzi ukuthi hayi nxa kulo kwezinye indawo ajikele. Umnikazi wenkomponi le wasesiphendula wathi amaphepha akho ngiyathanda kakhulu ngifisa ukuthi ungisebenzele kodwa angilalungelo lokuthi ngithatha abantu bevela kwamanye amazwe kodwa fonela umlungu lo ngifisa ukuthi usebenze lama-contract azasebenze emayini yami. Ngibe ngithathe inamba ngibe ngifona khonapha e-Australia umlungu ngumcontractor ohambe esebenze emamayini la oyekhangela ukuthi ethola umsebenzi kuyena lowo mayini ukuthi isebenze. Yena wayelelungelo lokuthi eqhatshe abantu abavela ngaphandle kwelizwe.
ngithe ngimfuna wathi ibizo lami uliswe ngobani ngabe ngithi hayi ngizwe ngozibani wathi yebo hayi ngizathi umntana wami uinterview umntana wakhe wabe ngi-interviewer wathokoza kakhulu ngami ngaphandle waqalisa ukulungisa amaphepha wathaba kuthe kunjalo-ke salungisa amaphepha aphuma konke sayenza konke ukucubungula ezibhedlela konke kwahamba kuhle ngase ngithiya abantwana eBotswana ngibuya lapha ngabuya ngedwa ngaqalisa ukuthi ngithe ngifika bengihlangabeza egcekeni lendizamtshina bangitshela ukuthi uzubani besithi umnikazi wenkomponi yami nguye othe sikuqhatsha ngenxa yokuthi bona lawo babefuna umsebenzi ngale nguye bahle bakhuthala ukuthi bangiqhatshe benze umsebenzi selike labonana yini umlungu lo wakulethela nomama athi umlungu lo asikaze sibonane siyazana nje ku-LinkedIn ngeke ngakhuluma la ngathi hayi ngibonga ukuthi hayi ngiyabonga ukuthi wancedisa laphana wathi ngendanga uhlala endaweni ekuthiwa kuseDabu bathi ngendanga wabe eDabu we should catch up siyadumisa kakhulu uNkulunkulu ngoba manje i-orange le esikhuluma ngayo sokulechibi sise-orange kade isivuno sesingenele orange kuthi ukuthi emoyeni vele babo-connected sizavula ibranch lapha sekube lesakhiwo esikhulu ababukeli babe bazoyibona i-orange ama-light ngisuke lapho mbakele siye uhlupho lokuba semazweni khona ukuthi sihlala khatshana la khatshana kodwa lina libiyile cebo lokuthi kungenwe emagagasini ngifisa ukuthi mhlawumbe abantu abase-Europe bo-UK America mhlawumbe abangatholi ithuba lokungena nabo bafunde ukuthi icebo leli labuya nalo njani likuphatha njani emagagasini lapho ngoba thina siyangena inkonzo ngamasonto wonke lapha e-Australia. Uhlupho wakhe olwaluvele lukhona e-Australia lapha ukuthi sihlayelana khatshana ngoba i-Australia yi-continent amazwe la akhatshana khanya ukuthi i-Australia kufana nokuthi i-Africa yiko kufana ukuthi omunye uhlale e-Egypt omunye uhlale eBotswana omunye uhlale eKenya yiko kunzima kakhulu ukuthi sikhonze sonke nini sahlala sibili phose iminyaka engafika emihlanu kube isithupha sikhonza sodwa nje singabantwana sisiyimuli sasikhonzela khona lapha siyimuli sanele indawo yokukhonza abantwana sithwala umsebenzi kodwa uNkulunkulu wasesinika icebo ukuthi singene emagagasini kuqalisa kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 laphana kungasahanjwe endaweni sokuqalisa khona ukuthi abantu be-virtual ukuthi abantu behlangane emagagasini kulapho kwaphuma khona icebo sahlangana nje siyimuli ezintathu lapha e-Australia savumelana ukuthi singaqalisana ukukhonza saqalisa emagagasini ngo-2020 4 April 14 April yes because saqalisa khona ukhoza inkonzo kwangolesibili ngolesibili saqhubeka sathi ngcono sizakhonzana ngesonto emini sabe sikhonza emini icibile kakhulu kwaba nabathokongana abathwali bomsebenzi sahlalisana phansi imoli ezikhona khetha abathwali bomsebenzi labantwana bethu sasabafundisa ukuthi singeneni sonkeni inkonzo saqala singene ekuseni emini abakhokheli babe besithi hayi sifuna ukufunda lokuthwala inkonzo zemini kusaqala ukuthi sibe sigabanisa ekuseni emini sangena labantwana bathwala umsebenzi lapha eAustralia bangabahlabeleli bangena lasekukhulekeni waseyazi ukuthi nxa usemazweni la kuba nzima kakhulu ebantwaneni ikakhulu elimini abantwana basuke bethatha ulimi lwalapha bakhohlwe ulalapho abavela khona yikho saqina kakhulu ekubafundiseni ukuthi hayi uNkulunkulu ufuna ukuba ukhulume ngolimi lwakho uthandaze ngolimi lwakho yiko kuqakatheka ukuthi lifunde ngolimi lwenu abantwana baqalisa befakaza sibancedise ukuthi hayi kumele ufakaze ukuthi ngolimi lwakho kumele ukuthi lokuthi sabafundisa lokukhuleka futhi ukuthi ukuze ube lokudlelana noNkulunkulu kumele ukhuleke
lapho abantwana bakuzwisisa bayenze njalo. Yikho sikhona namhlanje seleminyaka emihlanu silicile Australia sesaphathisana namabutho ayemazweni eMelika naseCanada sibe lenkonzo ngeviki epheleyo sizama ukuthi sibaphathise labo ngoba lawo belodumo olufana lolwethu ukuze benelise ukuthi behlanganele emagagasini. Ukungongcwele kawula mgoqo. Nxa ukhonza usendlini yakho lomunye esendlini yakho ngasikhathi sinye lilonke emoyeni. Sazi ukuthi selatshwa ngokubanjwa ngesandla, selatshwa emoyeni. Yikho nxa omunye lamunye esendlini yakhe sisihlabela siselatshwa, siyabe sisonke emoyeni siselatshwa, sisenkonzweni. Yikho ezokucelela izulu. Kambe lilamazwi ngazo mbangela ukuthi masicela kumele sijule kangakanani ngenzela ukuthi mhlawumbe i-video le ibilokhu sasekhona ngesikhathi mhlawumbe sesihambile thina abazasala bethwala umsebenzi babekwazi ukuthi ama-hymns aminjani ngoba kulokusiphica ukuthi iqalwa nge-hymn yiphi kulandele yiphi la yiphi ngendlela edonsayo ngendlela. Kambe lina njengomhlabeleli ngiyakwazi mhlawumbe lilakho ekhanda ukuthi iziphathwa njani ingoma lezana zokucelela izulu? Ingoma zokucela izulu zihlatshelwa zilandelana. Zihlatshelwa athi ngesiqubu sokuphangisa kakhulu, isiqubu nje esiphakathi laphakathi. Kuqalisa ngo-hymn 1, hymn yokuqala. Uhymn 1 nguThixo sihlangene ekungcoleni bakho. Kube sokubuya uhymn number number 5. Uhymn number 5 ngowazisuli izolo Thixo. Kube sokubuya uhymn number 7 ligcwalise izwi lakho. Sihlatshelwa ngokulandelana ngaleyo ndlela. Singagijimi kakhulu, sebe sihlezi phansi, okhakhelayo ngoya beme phambili. Okuqakathekileyo kumele sikwenze ngalesi sikhathi kumele phakathi kwethu sibe nozwelo. Sizwele umhlaba. Sesikhangela uhlupho olukhona njenga silapha eAustralia. Siyazi kule ndawo eziningi ezikhathazayo abantu bakaNkulunkulu ikakhulu ngezulu. Ukuthi izulu liyana likhukhule abantu, likhukhule izindlu zabantu, kuchitheke imphefumulo. Izinto njengabantwana bakaNkulunkulu okumele sisifake engqondweni zethu ngaleso sikhathi. Sibe lozwelo phakathi kwethu. Kuqakathekile kakhulu ngoba uNkulunkulu usilethe usifake endaweni ezitshiyeneyo wenzela ukuthi thina yithi indlebe zakhe, thina yithi amehlo akhe. Ngoba uNkulunkulu kayisiso sidalwa, thina yithi isidalwa. Nxa kunokunye okusikhathazayo siyakucela kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngowadala konke okuhle lokubi. Nxa izikhukhula zenzakala kuyindlela kaNkulunkulu asebenza ngayo. Usebenzisa konke okuthiyene. Safundisa ukuthi hayi umkhathi uyalalela uNkulunkulu. Wenze lokho uNkulunkulu akuthandayo ngaleso sikhathi. Kodwa nxa khona okuthandwayo kusikhathaza thina ngoba sizindlebe namehlo kaNkulunkulu. Thina yithi simele izidalwa. Kumele sikucelele kukhathaza abantu bakaNkulunkulu. Lathi kuyasihlupha. Kumele sikufake phambili lathi sibe lozwelo sikucelele kwenzela ukuthi kulunge. Okumangele emfisa ukuthi ngibuze ngesikhathi sesivuna khonapho. Kambe umnikelo mina kuyangihlula ukuthi ngiyolungiselela umnyaka wonke. Kambe kulabacebo yini asingaphanana wona ukuthi ulungiselele sibile umnikelo ungabile ngoba abaningi sivele sibambe khona phana sokusekugcineni sokusele one week kumbe sokusele 1 month. Kambe kulamacebo yini esingaba lawo ukuthi
sikwazi ukulungiselela kahle umnikelo ngoba abantu abaningi kuyabakhama kancane ukuthi kulungisela umnikelo umnyaka wonke akuthi ukuthi kumele nyanga ngenyanga ufake okunye eceleni wenze lo mnikelo athi kuthi ukuthi umnyaka wonke ozaba khona ngoba kwazi emnakaleni wakho ukuthi kuzafika isikhathi sesivuno uzazilungiselela ngayiphi indlela unyaka umnyaka wonke ucabanga ngapho ungacabanga ukuthi hayi mina ngenyanga kusele inyanga yodwa kube lesivuno yikho lapha engihlele khona ukuthi isivuno sami sizaphuma khona ucabe ngakho umnyaka wonke wahlokubeka lapha kucabanga ukuthi hayi ngizabe ngibeka kumbe $5 ngenyanga kukuwe lokhwana uNkulunkulu usikhulule kodwa ke omele ube lapha emnakaneni wakho ukuthi hayi isikhathi sesivuno sikhona hlala usikhumbula ngizazilungisela ngayiphi indlela njengalapha eAustralia siyabona ukuthi kunamahambelo abantu kumele bevele endaweni esikhatshana kumele bebeqhatsha indawo zokulala into kumele ulungisele kusale isikhathi naleyana umnyaka wonke ucabanga ukuthi ngesikhathi esingaka ngiza eAustralia ngizakuya emhlanganweni use-Orange ulungiselele ukuthi ngawo umhlangano ufika konke sokusendaweni yakho konke sokwenzakala ngendlela yakho oyifisayo awulaleli bese ngiyithatha futhi ngibakale ngibise kulokhu umbuzo lethu lapha actually suggestion elethwe ngabantwana ukuthi ukusebenzeni kwamandla uma testimonies mhlawumbe selike lavona ukusebenza kwaNkulunkulu ukhona yena ukukhumbulayo lapho elibone khona umuntu efike elatshwe kude uyeqhula ephethe ama-crash kumbe kukhona lekukhumbulayo ubaniphosa kwaliyethusa ukuthi amandla ekudrama akhona kukhona lekukhumbulayo mhlawumbe okubili kumbe okukodwa kulomunye umama siyazi ukuthi ekhaya ngale Zimbabwe kulezigoga abenhlanganiso yakoJaros Jiri wawusithi kudala obabone besedolobheni ngale becela imali emgwaqweni umama lo wayengomunye wabo ehamba ngesigodo wabuya ekudakamola ngelilanga ebe ngogodwa umdala wasembiza wathi hlala esitulweni letha lapho ugodo lakho waletha wasifika uya lapha sukuma uya lapha sukuma uhamba kancane wahamba kuthe kunjalo-ke umama lona hayi wasila sibili kodwa kanti uchiya ngalo lona ugodo edolobheni ngoba kulapha ayithola khona inzuzo akuningi kakhulu imimoya iyahlasela abantu kwesikhathi imoya yezinyamazana yenelisa ukuhlasela abantu umoya wenyamazana ngena ngumdala wabizo omunye ubaba wathi hlala esitulweni ubaba wayenokugonyuluka emzimbeni umdali wama ngemva kuba bekhangeleni wasesithi isandla sakhe kuba unakuseqasa ukugonyuluka kasugonyuluka sasesifundiswa ukuthi hayi imoya enyamazana yenelisa ukuthi ingene emuntwini kwakusiba lomunye ubaba engambonayo ngokusiba lesikhathi lapho uNkulunkulu athi angithi singamabhavu ngoba lesikhathi lapho uNkulunkulu abiza khona imimoya le yabokhokho ukuthi ehlabelana ingoma kuthi kumhlabeleli khumbula umhlabeleli indlela wayekuthiwa akahlabeleli ahlabelele abantu imoya yonke ingene ebantwini abantu ngabona umoya ubaba wayehamba njengenyoka ukuthi kungenzakala izitulo zidilike kwabana abantu abaningi kodwa hayi mina uzangwaneza umvangeli Makhaya losithunya Makhaya abethunambili bathi ekuqaleni bangena kudala ekudzakamane uNkulunkulu engakaphenduli kokwesibili abantu babehlala bevukela imimoya bevukela ngemoya enkonzweni abantu nxa bevukelwe bethi thina silomoya ongcwele
kodwa yena akusanga kwaba langa elilodwa lapho abavukela khona kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuthi babe ngabanye abayishumi nanje labana ababevukela labazange bakhetha yebo bona ngathi Mbangeli sesixoxile sajula emfisa ukuthi sicine ngakho yikuthi kule ngoma elibhaliwe Mbangeli ethi uThixo uyangithanda ngifisa sicine ngayo le sike sichaye abalaleli bake bazi ukuthi mina ngumhlabeleli wangempela silobhala icompose sike sichaye nje yesagcina ngayo manje ukuthi ingoma zihamba njani kakhulu zilandelana njani ingoma lana inde isingathanda amavesi amabili kumbe iyodwa uThixo uyangithanda uThixo uyangithanda ungehlele ngihlupheka uThixo uyangithanda ngamngelo umoya ongcwele sembathe sezulwini ngenziwe ngabalizibulo lobukhosi bezulwini uNkulunkulu ngezifundo elisiphe zona sesimonile Mbangeli sasutha sifisa ukuthi konke lisiphakulule khona kube le ndawo ezimpilweni zethu kube le ndawo emphefumulweni wethu sikusebenzise njengomphako wethu kusasa base sihlangana lawo empilweni sesihlangana nobuzima sengathi uNkulunkulu ngasigcina sikhula phe kudelakwane sikhule sithandwa ngumoya ongcwele kanye labalaleli ngokungapheliyo lanini abantwana baqakathekile abantwana baqakathekile uqakathekile